Jaso musikala niretzat da grina. Heziketa pertsonala. Emozioak dira. Familia. Entzun ongi, hemen nire atzean 50 gazte bildu dira. Denak gure ikastolakoak, jaso ikastolakoak bai, ezagutuko dituzue. 50 gazte prestatu diguten festa ederrau, eta badakizuen nola gainera. Jolasaldietan aprobetxatuz, asteburuak, goiz eta arratsaldeak, eta benetan sekulako esfortzua egin dute ikuskizun ederrau zuei eskaintzeko. Eroso eseri, amets dezagun, amestu dezagun, lortuko dugu. Eta zuekin, hementxe duzue, jaso ikastolako musikala! Niretzat pertsonalki eramaten naizena da ikastolako beste ikasleekin, beste kurtsoko ikasleekin, da beste umeekin harremanetan egotea. Da haiekin proiektu batean parte hartzea. Nik uste dut denbora pasatzen zenean nire burua hobeki ezagutzen joan naizela eta benetan pilo bat eskertzen diot musikalari. Esperientzia izugarria. Hasieran ez nekien zer espero, sartu nintzen pixka bat probatzeko nire lagunekin, baina benetan 4 urte izugarretzen dira eta ez ditut inoiz ahaztuko. Azkenan bizi ditugu esperientzia oso politak eta esperientzia izugarri bat. Niretzat suposatu aldatzea pertsona bezala eta gero esperientzia berriak bizitzea, musikala gustoko izatea eta lana, baina lana ona, gustora egin dut lana. Konfiantza izatera, batez ere hori esango nuke. Eta gero artistikoki ere nire burua ezagutzen lagundu egin zidan. Ze ez nekien zer egin nire bizitzarekin eta zerbait aurkitu nuen eta etortzen nintzen ikastolara motivazioarekin, zeren gero banekien genuela entsaioa eta horrela. Niretzat musikalean egotea suposatu du mundu berri bat ezagutzea, ni txikitan bakarrik kirolarentzako begiak nituelako eta honi esker ezagutu nuen musika ere edo antzerkia eta musika bazuela lekua nire bizitzan. Musikalean egon naizen 3 urteak, urte bakoitzean sentsazio ezberdinak izan ditut eta azkeneko urte honetan sentitzen nuen disfrutatu behar nituela entsaio guztiak, nire onena eman behar nuela eta oso urte polita izan da. Esperientzia berri eta emankorra izan da, izan ere gauza ezberdin asko ikasi ditugu, bai gauza teknikoak ez, aktorea munduan sartu gara, abeslarien arloan ere egon gara, eta gero ere arlo pertsonalean edo harreman bereziak egin ditugu eta ikaskuntza prozesu oso garrantzitsua dela pentsatzen dut. Gaur maitasunak ez du oztoporik, amodia badago zuen bihotzetan, borroka dezagun elkarrekin, bizitza jarritako muga guztien aurka. Faltan musikala, en general, entsaioak, jendearekin egotea, akrobatekin egotea, eta gero zer geratuko naiz. 1997 musikalean, entsaio batean lehenengo aldiz musikal oso egin genuenean. Bukatu genuenean, sentitu nuen emozioa izan zen,
bakarra. Ez nuen espero eta hori izan zen nire lehenengo musikala. Bai, badaude momentu batzuk non esaten duzu eta orain nola joango gara, ez gara llegatuko edo egoten dira batzuetan problematxo batzuk, baina azkenean nire ustez oso importanteena dela sortzen dela familia moduko bat eta azkenean horrek laguntzen du gero proiektua aurrera ateratzen. Eta guztiekin azkenean oso ongi eta zerbait oso polita sortzen da hemen musikala. Orain gure bidea hasiko da hemendika. Bihotzean betirako gure familia. Bizitako momentuak orain guretzat dira. Eman ditugun orduak emaitzaren isla da. Sinestea izan da gure eginkizun bakarra. Gure etorkizuna, gure esateko ordua. Lau urte izan dira hemen lagunen artean. Orain gure bidea hasiko da hemeneka. Bihotzean begira. Hunkigarria dena eta beti eramango dudana, atera baino lehen, beti elkartzen ginen denak, da hor nik sentitzen dituen lagun da ikasle da musikalean parte hartzen zuen bakoitzaren energia da pasioa, ez? Ni hori, ez nuke aldatuko ezergatik. Bakoitza azkenean bere lan txikia bazuen, bakoitzak ahal genuen bezala zerbait ematen genion musikalari, da ni uste hor elkartzen genuen indar guztia, da ni beti gogoratuko dut momentu oso polit bat bezala. Gehien bat nik gogoratzen ditut akrobaten ensaioak. Ordu asko pasa ditut akrobatekin eta oso divertigarriak ziren lan egiten genuen, baina baita ere oso ongi pasatzen genuen eta betan falta botatzen ditut ensaio horiek akrobatekin. Eta baita ere ikuskizunetan normalan akrobatak beti edo numerak oso zailak zirelako edo beti zerbait genuen, edo batek behatza puskatuta edo bizkarreko minak edo buruko minak eta azkenean talde bezala hori denok batera lan egiten lortzen genuen numero aurrera ateratzea eta orduan bukatzen genuenean zen izugarrian ze ilusio ematen zigun ateratzea numero aurrera. Geldituko nintzateke igandetako entseguen esperientziarekin, azken finean lanaren adibide argi eta garbia da. Atzera begiratuta, zalantzarik gabe, orain ikusten dudan bezala, sartuko nintzateke. Baina ez dakit, sartu ez banintz, sartuko nintzateke. Ze nitxikitan hori bakarrik kirola nuen nire buruan. Orduan ez dakit, eman izango banu pausu bat musikalera puntatzeko edo ez. Baina zalantzarik gabe, gaur dudan ikuspuntuarekin, bai, sartuko nintzateke, zalantzari gabe eta 1000 aldiz. Bai, nik dudari gabe. Lehen esan dudan bezala, alde batetik edo bestetik, pertsona bezala eta aldatu nau eta bizitza ere ez aldatu dit. Bai, gauza bera. Bizitzan bizi izan dugun esperientzia nik uste bakarra izan dela eta
modunetako beste zerbait bizitzan ikuste zaila izango dela, beraz, bai, ni berriro sartuko nintzateke eta gauza bera ingo nuke. Denboran atzera joko banu, bueltatuko nintzateke. Oraintxe bertan, orain ni Iratxe, 2019 garren urtean, igual ez, zeren orain harinez beste zerbaitetan lan egiten, baina atzera joko banu, eta adibidez 2015 uste dut joko banu, bai, bueltatuko nintzateke. Bai, dudarik gabe eta gainera lehenengo urtetik. Esan nahi, DBH batetik sartu nintzateke. Ez nintzen sartu, adibidez, lotxagatik, eta orain utziko nuke lotxalde batera eta beldurra, eta sartu nintzateke. Baita bezala oso proiektu erakargarria ikusten dut. Bai seme-alabentzat, bai guretzat ere, gurasoak bezala. Hau da, gurasoak bezala lan desberdinak egin ditugu eta hasieratik jakin izan dugu zeinek izan diren proiektuaren ekarpenak edo proiektuaren helburuak, ezta? Saloari etxean ikusi diogu bere saloari asko kostatu zaio DBH-en ongi bukatzea, izan ditu bere goraberak. Eta honek nik uste lagundu diola prozesu horretan zerbait, prozesu errazten. Cuando Iratxe hace 5 años entró en el musical, se preparó para entrar en el musical y Íñigo hace un par de años, fue muy divertido la forma en que se preparó, tanto ella como él. Estuvieron todo el verano ensayando Iratxe cantar, una coreografía para bailar, Íñigo lo mismo con una canción que tenía que prepararse, que jamás le escuchamos cantar, porque Íñigo nunca le escuchamos cantar en casa. Iba, no sé dónde ensayaría, pero lo hacía. Bueno, pues como ha dicho Idoia, los críos entraron, no sabían muy bien de qué iba el tema, pero sí, tenían alguna referencia y se decidieron presentar y desde el primer momento se sintieron muy bien acogidos, tanto por sus compañeros de musical, los que estaban antes, como los que entraban entonces y muy apoyados por el profesorado. Bueno, pues lo he vivido bien porque lo he visto muy emocionado y me gusta mucho todo lo que conlleva este proyecto y cómo lo hacen educacionalmente y emotivamente y todo, vamos. Pues yo lo he vivido con mucha ilusión y confianza. Ha sido un proceso gradual porque al principio empezó, pues él no sabía ni cantar ni bailar, pero poco a poco ha ido aprendiendo y ha ganado en autoestima y confianza. Yo creo que ha sido algo muy bueno para él. Pues para mí ha supuesto un orgullo y felicidad, porque que le cogieran para el casting y luego poder verle actuar en todas las funciones contento, dándolo todo y feliz, como le veía, pues para mí ha supuesto orgullo y felicidad. Una tabla de salvación.
Irache venía de una malísima experiencia, muy larga además, y venir a este centro, entrar en el musical y sentirse tan acogida por los chavales, por los educadores, fue salir de un pozo, porque estaba realmente mal. La autoestima la recuperó, supo lo que era amistad, que no lo sabía, no sabía lo que era. Y en el caso de Íñigo fue algo más light, pero también muy bien. Tampoco estaba muy contento en el centro donde estaba, también entró aquí hace un par de años y lo mismo, desde el minuto 1 tuvo cuadrilla. Y eso, en fin, no es que no hay palabras. Hitz egin nahiko nuke argi. Azalpen bat zor didazu. Hitz egin beharko dugu garbi. Entzuten dut min eman didazu. Hitz egin beharko genuke garbi. Yo lo que tengo claro es que efectivamente fue una tabla de salvación para ambos y bueno, se integraron estupendamente y la verdad es que han salido reforzados de toda esta experiencia y de hecho, bueno, Íñigo aún continúa con ella y un año más y para nosotros, bueno, pues verlos contentos y felices, pues al final es lo que queremos los padres, ¿no? Que los hijos estén contentos y felices. Imaginatu, gu haute galerien asmatzaileak izatea. Itzela! Makina konfiguratuko dut. 2200 urtera... Ene, abeldurra! Dena prest, argi, gogoratu. Ekarri aldituzun lagin guztiak. Bueno, me ha gustado mucho porque yo a él lo he visto muy bien, me parece que es un proyecto que está muy bien, que deja ser a uno mismo y que te saca lo mejor de ti, entonces, bueno, me ha gustado mucho. Para nosotros es que el musical ha sido o es como un botiquín, quiero decir. Si te hace falta, pues lo tienes ahí para que los chavales se refuercen. Si tienes un problema, entre todos lo van a solucionar, seguro. Vienes con, no sé, con algún tema. Además, si tienen una inquietud, me da igual musical o no musical, o de bailar, van a salir, vamos, como un tiro. Van a proyectar todo lo que tienen dentro y van a sacarlo. Yo desde luego les animaría, no 100%, sino 1000 por 1000. Para nosotros ha sido, bueno, es que no hay palabras, no, de verdad que no hay palabras. En nuestro caso, por lo menos, que se tiren a la piscina. Bueno, yo les diría que sí, que se animasen, que animasen a los chavales a que se presenten. Bueno, que dentro de un musical hay muchas labores que hacer y que pueden encajar perfectamente en alguna de esas labores. Y para los que no puedan entrar porque igual no haya plazas suficientes, que intenten al año siguiente y al año siguiente, o sea, que no lo dejen de lado, que no ceden, que no dejen una oportunidad y porque en algún momento, pues bueno, pues pueden encajar. Pues les diría que cuando en tu vida se presenta algo que te deja ser tú mismo, sin ser lo que el mundo quiere que seas, y te deja sacar de ti lo mejor que tienes dentro, sin ninguna duda no hay que dejarlo escapar. Pues yo les animaría, yo viendo la experiencia de mi hijo, que me ha parecido una experiencia positiva, les animaría y si les diría que se presentarían al casting. Y si lo pasan, pues fenomenal, porque es una experiencia inolvidable. Yo creo que nunca se van a olvidar de su paso por el musical. Me parece algo muy positivo. Esango nieke animatzeko, zeren guraso bezala gure partaidetza izan da amankomuneko lan egitea, eta ez da doaineko lan bat, izan da gure seme alabantzako lan bat, ezta? Eta eman digu beste
beste gurasoekin egoteko aukera, amankomuneko lan bat egin, elkarlan bat egiteko. Hau da, helburu bat dago mahai gainean, elkartzen gara hainbat guraso eta aurrera eramaten dugu proiektua. Eta behin osatuta, sensazioa oso ona da. Kasu honetan gure partaidetza izan da oso erakargarria, beti rollo honean egon gara. Orduan animatuko nieke, zeren oso erakargarria da guraso bezala. Itzela, publikoa harritu utzi duzue. Benetan? Mundial izan da. Azkenik, lasaitasunez, arrakasta mundiala izango da musikala. Zer esan da mamak? Amamak, negar batean eman do brasoa. Zein harro nagoen zutaz, Mikel? Dena zuri eta lagunei esker izan da. Ezin izango nuke hau bakarrik egin. Amets bat, egi bihurtu dut. Amets bat esan duzu? Bueno, la verdad es que es difícil después de ver algo así decir algo medianamente interesante, ¿no? Pero a mí me gustaría más que el producto que hemos visto, que lo hemos visto todos, este guiso, me gustaría recalcar un poco los ingredientes con los cuales se han hecho, ¿no? Mucho de ilusión, muchísimo de trabajo, de creatividad, respeto mutuo, profesores, alumnos de diferentes cursos mezclados. Creo que nos ha salido un guiso con salsa Hasso, ¿no? Que hemos podido degustar después todos aquí, toda la familia Hasso, empezando por las familias, seguido por los alumnos, el alumnado, el profesorado, los no docentes. Creo que es un día para sentirse realmente orgulloso de llevar todos encima el apellido Hasso. Por ello, a vosotros y a ellos, muchísimas gracias, mila esker. Nik eskerrak eman nahi dizkizuet, esan dizuet beti eskatuta egongo naizela, baina hori, bereziki nire erosotasun puntutik edo ateratzeagatik, edo inoiz pentsatuko ez nituzken gauzak egiteko gai izan naiz, eta hau zuengatik izan da. Nire partetik, bizi dudan esperientzia hau bakarra da, beti nirekin eramango dudana, eta eskertu nahi zuet beti hor egotea zuen ilusioarengatik, eta gero ere musikalatik kanpo guretzat izan zareten apoioarengatik, ez, arlo guztietan. Eta hori beti eramango dugun esperientzia bat da, oso bila disfrutatu duguna, eta oso emankorra izan dena. Bai. Eta lehen esan dugun bezala, modu batez edo bestean gure bizitzan eragina izan du, eta hori, mila esker guztiarengatik. Bueno, Imanol, badakizu zure gauzak dituzula, baina egia esan, pentsatzen dut zer egin duzun, eta gauza asko dituzula, dena kontrolatzen duzu, eta pentsatzen dudan ikusten dut, benetan gauza asko dituzula, eta baita ere edu irantzutan ereak gauza handiak ditu eta zuei esker dela hau guztia. Eta benetan niri irakasle bezala eta zuzendari bezala eta lagun bezala beti horretzango zaituzten. Reaching out
Qué guai, jo. Me voy a emocionar yo. No, baina benetan, jo, qué guai. Bueno, eskerrik asko. Jo, zuei.